Okay, hello everyone. Hojik aina amuk hotkidoshina koigi Faraday first law gi calculation ni ko. The high question se koigi NCERT gi exercise question di yaw question ni. Si question china kamai ni hot kani dum yeng ko. Aham si hot ngi de koi Faraday first law gi idea am ting yeng. Koigi Faraday first law se mana kai hage dum ting yeng ko. Question di yeng se Faraday first law ne. Faraday ki first law na kai hage haragadi Faraday's first law. Koi electrolysis ki law ni ko sisi koi na khangmo dais. Faraday first law of electrolysis na kai hage haragadi. My formula the P is M equal to ZIT bako. ZIT. Haribu M se kari no haragadi mass of electron deposited ne M se. Mass of electrode deposited ngasai deposit toriba electrode ki mass ni adigi Z sina kai hage haragadi Z se electrochemical equivalent hane khamni electrochemical equivalent hane khamni adigi harib electrochemical equivalent se ma puthon bai we shlai ma puthoke haragana kamai puthokani hai matamda sigi electrochemical equivalent se puthoke haragadi ma puthok matamda equivalent mass by 96500 sin tor puthokani amuk so equivalent mass se amuk puthon mu bai shlai harib equivalent mass se puthoke haragana kari pan gani haragadi atomic mass by number of electron loss hai ko number of electron loss hai to si japan ko dene jet puthoke haragadi I gati gasti I di current ni current le le do t sina kai le t sin time le re ko si se pan do ni adana hai bu si ko information je question da kai ki pi yeng si ko question da pi ri se nickel nitrate ki solution pi re ma se platinum electrode ki mark ta hapchal kan da current je 5 ampere thajal le ta aduga magi time sina 20 minute thajal le ko adre ma ha je nickel ki mass kya pi ye se butho sin अंतर कोई सीधा first starting जिगोन here इरकान दको here इरगा here दुगी मतुंग इन्ना करी करी लेके दो मोसो कोई होक से अंदर अहम द here ऐसे था आगे here द ले से I से क्या पीरे I से 5 ampere पीरे time दी क्या पीरे time से मां पीरे मिसे 20 minute पी बने 20 minute pi ko hai ba 20 minute to akoi na kai do thokani second do thokani second do thokani kamai na 20 into 60 second thokani ko kya ta ise di 1200 second ta adri it sima le re next j se butho se j se sa equivalent mass by 96500 hai ko equivalent mass have the high atomic mass by number of electron loss hai ko have na tro is equivalent mass ki into 96500 a plus hamjala ge ko na sai mag da is high ge bada to si high ge bada nickel gi atomic mass ki ano 58.6 no ke nickel no loss of electron machine ki ano ani ni have the ni2 plus charge in banga me nickel plus 2 charge hai ta hojik si question jine sumunga to ni NO3 2 hai se da khangi nickel charge 2 che le se ko into 96500 adra akoi ki jet ki value se aina puthoke haragadi kya ta be agi ha matam da
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯣ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯇꯣ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯂꯣꯁ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯦ 96500 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 이큐ꯏꯚꯦꯂꯦꯟ ꯃꯥꯁꯇꯣ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯕꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ 이렉트꯭ꯔꯣꯟ ꯂꯣꯁꯇꯣ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 58.6 ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ 96500 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯒ 2ꯒ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯗꯣꯏꯁꯦ 1913 ꯈꯔ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯥꯁ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯩꯗꯃꯛꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯗꯣ M equal to ZIT ꯅꯤꯀꯣ Zꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ Iꯁꯨ Tꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ therefore ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯤ M is equal to ZIT Zꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 58.6 by 2 into 96500 into current kya no current 5 ampere 5 ni into time di kya 1200 second time sina 1200 adu di hojik ai cancel copy aba kakthak lage sigi 0 ani maga red china copy ko sigi 0 ani simga 0 ani sim ka e ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯜꯂ ꯊꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯇꯥꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 58.6 into 5 into 12 ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯗꯣꯏꯕ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ 3516 ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯒꯤ 965ꯀ 2 into ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ 1930 ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯦ 3516ꯒ 1930ꯒ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯗꯣꯏꯁꯦ 1.82 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ 1.82 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯗꯨ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯐꯔꯥꯗꯦꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯂꯣꯒꯤ